kenshi hari abantu bahabwa amahirwe mu buzima, umuntu akaguha amahirwe yakwizeye, ayo mahirwe aguhaye ukayatesha agaciro ukayapfusha ubusa. My friends, mu bintu bibaho bigoye kandi bikomeye bifite n'imbaraga, ikintu bita amahirwe umuntu yaguhaye. Niba umuntu aguhaye amahirwe yabyaza umusaruro, ko birashoboka ko mu buzima bwawe ushobora kuzapfa utongeye kubona amahirwe nk'ayo ngayo. Kandi ikindi, ihirwe ritoya umuntu aguhaye gerageza urikoreshe nk'aho ihirwe rinini, sometimes ushobora kuvamo ihirwe rikomeye rizakugirira umumaro. Wisuzugura ngo uyu muntu nta kintu amaze mu buzima bwanjye. Niba umuntu agerageje kuguha 2 minutes, iminota 2 yonyine, ari umuntu ukomeye, gerageza iyo minota 2 uyikoremo ikintu gikomeye. Kandi ikindi, abantu tugerageze kwigira ku ikosa dukoze. Iyo ukoze ikosa ejo ukarisubiramo, bivuze ngo ntabwo ugize agaciro ka rya kosa. Icyo ngusaba ni kimwe, niba ukoze ikosa gerageza wisuzume uvuga ngo ikintu cyatumye iri kosa ndikora n'iki ngiki, hato ejo utongera kwisanga wasubiye muri rya kosa. Tujye turibona ku bakinnyi ba football, umukinnyi mutoza akamwicaza, ejo akongera akamwicaza. Kubera iki? Bakwicaje ntiwareba ahantu hari ikosa ngo urikosore. No mu bintu byose dukora rero uko bimeze, niba wakoze ikosa uyu munsi ukabibona nawe ubwawe ukisuzuma ukabona ko ari ikosa, gerageza ushaka ikintu kirikosora. Nawe mu gihe wakoze ikosa ukumenya kwihagarara ngo ibi ngibi ngo nta muntu bitabaho, nta muntu bitabaho, ejo bizongera bikubeho kandi bikubaho gatatu. Waba uri mu kazi uzirukanwa, nawe ubwawe n'uba uri muri ikorera uzahomba. Thank you, ndizera ko wanyumvise. Turire kuri comment, like, subscribe cyangwa follow. Imana iguhe umugisha. Ndizera wanyumvise. God blessing you.